everyone, welcome back to Gitanjali Story Time in Manipuri. Ngasi su wari ama puraga lakjare. Ado ngasi gi wari sidi rare medical condition gi wari ni Anna Sumners na nupi malay asigi nupi se Tumbagi leina na do ni. Anna se 1976 ta Mississippi da poe. Maje angang wari ngai dagi larik lai su am haire dagi di dom straight A gi student go raptana aduga she excel in the academic academic yam thina pharakpa aduga magi tumning bagi sigi hawrakpa je early 1990 da mana class 12 ka bai mani class 12 ka rakpa sida hawre ma se simatam se mana tumba se pung tara ka tummi ko pung tara tumma ko sumonda so pen da ba adum tumning ba aduduna mama mana class 12 mayam naga ji huji high school loiradi college kano ka khrani kor khrani duna mayam oiba jasi outing tawji cinema yeng si du nupa oiba date tawba khopa mayam tawba se mas amata yawroduni yawdraga ma sunda skip tawraga kaigino tumbagi sejina ma se tumna bo hotna bada sigi mayam se outing ga amata yawrodre adubu finally ma class kano se 12 se loire yam phajana mark phajana ya phajana phangaga ma je pass tawre asigi matungda mana graduation tawbase Princeton College and New York tamle yamna maming chatpa aphaba one of the top college in USA ne sida ma se tamdharaga si tamba loiraba matungda ma kano muk tawre law amuk tamthare law sisu yam phaba university dagi Duke haiba mafam sidagi amuk loe si loirakanda 2000 August ki 2005 yore 2005 sida ma se sahi kunga mapan sure asi mai gi school sisu yam na tumning mai gi college ka je kamaina ka ge haiba se mana haibada mamana bising siga oiba college la ekaina ga night out ka chatpa je ma chatte haiba tumna bo hona ba sida mana skip tawraga ai thabak lai khole na haijilaga nganta tumdugi adagi amuk tumba sida straight 11 hours ne kuman tum noi se 12 hours ne adu ga tum hagula ga suma sa tumninga leiba adum war ga dum leiba adu daga mai class ka yaw chapa je mana college ka ne da class ka yaw chapa je breakfast ka je skip to ni ko he na tumba matam do phangna baina adu daga class haudore yadre har kan da hagulaga koigi breakfast ka cha da bagi mabuk ka gu khonga cha ka lama kan da class ka yaw basi da class da concentrate to ka ngam da ba adu isuma by hook or crook like masagi like am pharak pani na adum adu dagi pass out to ngam me adu ga mana mung loge mung duke ki tano college da mana university da tamba matam da su yam wa bai tare na mangonda adu du matam da just like paraga mana atop hagot matam da magi pukat pangam jabani na adum time don't do manage so ngam ado hojiti ma je to da ina do ma 2005 ki August ki 2005 ki da sahi 29 years old sure ado ga ma se yamna karo to ba yam maming chatpa law firm amda ma se thabak tawra le nongma office ki thabak se tawdong na ma se masa je file ma loisan ga da ba se ma se loisan bangam dre ba masa je hakam ga wa chalaga ma se masa ga je tingli yangli raga ma gi mind se dum wander off taw le aduga pung si game da pung manga tarame adu mayum hanba timing ne adu ma di mayum hanba ya da ba ma gi am thina important oiba file ama loisan ga dam ne ba adu da mana file mana pung manga re tare yum na di chani yum na chalaga mana khali je phabung na changa ga tum age si ka dane sa ka sa da bi adu raga su ma gi file lo loisan da ba ya da bani na ma se phamda raga leiba se concentrate to bangam dre ma se mamit ka je sa ga sa raga koi gi sum tumning to ko mai mind je wander off tawre mana thabak tawri sina Georgia Atlanta da le mana thongnau da hangdo ga maina thongnau da sum yengaga leibsa downtown ma se ura kholaga mayam makha da langba boi ki traffic jam mayam office hana be khope se yengamaga sma se masa se kaina hakam ga wa chalaga masa ga se thekto ga ai kamaina kan to doino kho toino thabak se loisan doino tupning mana de ai se loi na ma se computer screen da yengame adai man asai loisan da bati ya de na kanogi computer keyboard se number haurak pasida mai mamit se lumdhare mai gi kano yaraktre ga ma se khangau dana adu da dum uithagra jani mai gi tumbagi pattern je kem pharak ta ge haibasida mai gi best friend je luhungba sida ma sina kano tawraga flight ta pung manga pai hai ma phamai gi mama na bi luhungbam se flight ta pung manga se ma pha tumma ga ma se dum lai ko moina pi ba kholi ba do cha ba thak ba mata taw da gai aduga mama na bi gi luhungba gi throughout the ceremony ma su ne tumma ga ma je ceremony ama to khangong dre ba ada mama na bi do na ga nungai ta ba di utle do ma khange hadi ma na saina
tumbaze hinmangare normal de natti na khale do raga sumai wakhanda wa bagi warangani she's always tired ma se dum exhausted dum oraga laibedo haidi mangon da wa ba masa da energy mata yaudaba ado ma se pa so pakhali ko haidi kamaina asmaina hanadi college gari ngai da di kano manda balance to banga mame tumbagi timing magi do mana hena tumbaga su like kai su da mu mana mu phukat panina kaya mayam na yam kana problem se khangam de aduga hojikti thabak tawrabanina nongna thabak ama moina mana nongna thabak yawba haise magi responsibility yam yamini magi mathakta magi boss singna mangonda yingjandoini thabak phajana tawbra tawdabra khopra du mayam do adu duna ma sa mu su pakhatjaba do haidi hojikti asigi flexibility su leitre mana tumning matamda tumba thabak tawning matamda tawbusu yade hojikti magi thabak ama pibase ma numitu da magi deadline da loishandaba yade ada ma sa dai sum khalam magani mana du da tumdagri se adu mana mathang makeup se ma tamna thokle mana mathang da mana gyan tar pase makeup se tholak pas dai da ma se mai makhwang se kitan na re ba mana ngasai mai gi dek se hain tawraga tum bu dagi ada ma se makhwang se pairaga sai oyo na tawramaga ma se da pung se kanu mai gi kanu ga se computer ga se loina mai screen ga se loina mam ga le rami ada mana on tawra yin ba se da ayuk ki pung taruk makhai ta le rami ni ena se du ki pung se yim ba se ma se swai lauri ba ma sa se kai gi no da ma ding ngasai tumdagi bdo posai pung manga dai da manga makhai tam dai da tungi bduna whole 13 hours ma je tumaga pung toruk da makhai dai hawul aba aduga magi thabak su loiramdre ma je tum hawulak pas ma je pura di disoriented ma oire ma se gyambi nam ta tadre magi makok se ko yi chamam naraga adagi magi ngara ma khidi nungdang kanu ngarang setkiba ma phidu su selaga lerami ada ma se mihun je swai laure ba di ai je karigumba sumaina sum tawragadi ai kamai tongni thabak si lo salamdare na mayum jo halamdare iruzaba sapa thakba ma ta toromdana straight kai mok dom bench sumaina sagi dex ma de nungai na pung taram do je tungraba tum hagule na masa je fresh oi presu oidaba haidi ngak tang pung khoi gi kanu ga minute 10 mo ka tumu bai tapta adum mangonda masa si da tumning ma sum phawi ne de mana khalle ai na tawri je karino sibo ai ngonda ai gi body sina hana de ngamam bane hojik sum mana sum kanu je gradually chahi yamingai sum tamna sum kanu je tumbagi hojik ki sleep ki pattern je worse oi behenjale ba magi tumbagi leina je na hangai di mana tumba je haidi successfully mayam dagi high tawngam bane do hojik ti sum magi thabak ki mafam sida tumning bazina sum henjale e thabak sida concentrate to base ma je ngamdaba henjalak pasida ma sina adu ki khanbada mai makhanau do koi matum ma ga khalap dong na khaleba ai asmaina sum tawradi ai soidana ai gi thabak sida mai pa aroi na ma thanda mu songninge mai gi body je man asok yam na wana tumbagi sigi mai gi anakano je condition siga class 12 boire dagi di college loire dagi di mu logi mu loire adu duga hojing mai gi body sina kai dobagi betray tawri no hai bagi mangon da jo songning ba ju phawba adagi di mam som na kanda thabak mai gi file do ma loisan da bagi file do di morning pung mapanda thingat ka doiba asima je khalam asima tha saraga leire da mana khalle ai mana khali je uzik mak ai tumba changdragadi masaje sirani kaina ta khanjayeba asigi tumbagi je ma khangi normal nate this is abnormal adubu problem je di yam thina kuina sangna nara abani do sisna phadausu leitre aduduna ai help ama daka tare haidi doctor dagi medical profession dagi aina tawri sidi yam thina henman gare na ma se khallaga ma se doctor ge hospital yengba hore internet numini humni leraga enase imori clinic sleep center haina atlanta da lay sai da ma se thore ma da appointment phangbagi phangaga ma check in tawra kanda ma se moi gi kanu duna nurse duna examination room da phammo na phamalame ngahak leraga doctor ma change e doctor na changaga ma gi maming se David Rai kawi khole na ma na introduce sore ma na lead neurologist ne na sigi clinic sida adai mana ena do phamo kholo aduga nangi problem do kaino nang symptom je kaino kholo na adumaina hangi ada ena na hari se basically ma se tumninga ga da lei tumning bagi nisa ama mangon da leire ma gi tumning bagi nisa je khoi gi drug sabna
drug kapningbagi ngatang khoi hit pambagi ngatang ngauningbagi nisase adumaina tawisini hekta tumhaudraga di masase sidong male na hidma de mathanda ka sijadong male kai khallena adaga mana haibje mana tummingai su mangonda rest su phangde tummure na masa adi rest tawba de tikhatpa oide adum maje constant exhaustion na adum my body is that adi take over tawraga lei kholena adagi doctor Rais na makok se note tawre aduga man haire phare adudi nang huji basic test hana tawsi khosen ane doctor Rai na phare ana nang adudi asigi kano sida examination ki table mai ki phagung thab se bed sida nang tawraga nang se pham aduga nang se hippo aduga ngatang tumo ai yengena ada ena je mai huji ki mapham da phamgatle aduga second minute ama bu phadra ma je tumthokhare tumgarkanda ngang minute manga amuk lerakanda Dr. Rais na ma je haudore ha ko lo ena nang hagolo na Dr. Rais na haire mana haire aina diagnose tawbase nang je disorder ma lei hypersomnia na ma lei asise nang sije naba mali hana sije kaino hypersomnia je kaino haibada extreme unexplained sleepiness haibadi explain to bangam da bida pangtum da tumning ba maram di khang di khoi gi reason ama sunga leite na thabak su bus na tana adagi di ahing tum da banatana pathung mathang da pangtum da tumning ba nang adu do hypersomnia do na re khole adu duga sigi kano je hypersomnia je 5% of the entire population ga khoi gi entire world gi population je 5% kano je population je asina experience da we adu bu ena gi level si pugdi yogde na dumaina hai ena de ahambada doctor su ingeng ambana te ma si tumninge je mara dum norm ahambada di kaisu mai mana wa bagini na dum lairambane aduda smaina Dr. Raina mai ge diagnose am torok pasida mana khale it's a progress phare ai at least progress am di leire aduga Dr. Raina treatment ama tawsi harapani na ma je haraure Dr. Raina mo makhata na mo explain tawe habdi mai sigi smaina extreme tiredness oibase yamna waraga pangtum na tumning base kano kaubagi khoi energy promoting chemical ama lei hai brain da adu wat padaine aduga sigi promoting chemicals asingje kaino habada dopamine ga norepinephrine kawe hai dopamine jina asisina kaino habada neurotransmitter makhalamani sisina chemical messenger se brain da thadoiba aduga mana kai influence tawi habada pleasure ko motivation adagi movement learning aduga emotional response aduga norepinephrine na mazu neurotransmitter makhalam ne ma aduga hormone amane ba mana hormone ama brains dagi form ta holeba sigi hormones na kari mating tawi habada blood pressure karon tawna ba regulate tawna ba adagi di heart rate aduga koi gi body function se koi gi kano stress laira kanda body function se sije phajana process tawna ba adugumba makhanam le adu koi gi aduga asigi pot se ana da watlena ase ena gi brain je koi kai haitare ne yum ma saraga kano di hapta bado koi roof yawda bado aduduna nong koi nong kana jura kanda roof yawda di ising so pada do gi type ni nangi brain sina sigi chemical ani je pi da bagine nang na extreme tumninga ga adum warga lai sena Dr. Raina stimulant khara another pire magi hida oina prescribe tawre aduga man haije sigi medication sina hojiki energy gi level sing je promote tawdoini chemical sing je promote tawdoini stimulant sina aduduna enagi case di sigi stimulant sabasina mangonda full energy phangne khone na hai sita abdegi ena jam tin haraudegi mana spire mana thank you Dr. Rai du tawraga do Dr. Rai na mu check up ke mu lao kho lo na hairaga prescription je lauraga ma je kutak ta pharmacy da changi hidak laure aduga matam sumang mangandana mana hidak se kar manung degi saba haureba because she wanted to feel better man habado amuk tang thungna yam phaning mangon yam tina alert oining ba degi di active yam oining ba do na ma je hidak ka ngai bangamdre tha khara haure aduga ma stimulant do dum charga dum leiri adon mana nongmadi office tagi ma office sabak tawramaga phuklong hawat pasida ma sekta makok sing ngauraga tok lauraga ogena tawiba mai khujiki stimulants ma numit chu charaga lai aduga sigi stimulants se chabasina hoi mating budi khara mangonda ma whole day dumadi tumdana lien bading ngami adubu mangonda sigi stimulants sigi side effects se mangonda oning ba phauba adagi appetite anta leitaba adai makok ngau bi se am toina hawi
एनाजे केंजु चाद्रमनिना माजे वेट सेजु तारे तारागा होजिक स्टिमुलेंट चाना मागी तुमनिंगबगी अमुक कनोजे डिजायर हाइतारिन क्रेव तो हाइतारिने चाक लांबदो तुमनिंगबगी लांबदो अदुदो अमुक से हौरी ए माजे मा थबक लोय थोलकपसिदा मागी वाखनसिदा माना खलीजे तकैमुक तौदना माइ मयुमसिदा yumsa yawra phabung changa tum gi sera ada mana sidi stimulant cha na ai sigi tumning ba gi hana gi thaina gi dongna tawra adi yara roena doctor rai gi office da ma phone tawra ga doctor rai da smai tawe na side effects es mai na tawe khole duga ai hujik se smai na mu tumning ba hore khole na tawre doctor rai na mangonda assure tawre habidi actually si jinang na daina tum nang na kanu tawri ba oning ba dagi di kanu na ko ngau ba dagi thuk thuk law ba phawri do kaimbo na te normal ni nangi body do na sigi magi tolerance sigi drug to tolerance to build up tawra ini ado hojik tolerance to nangi timing do kanu do yaw man nangi limit to yaw pagi ni ado ai mo higher dose mo nongonda pirage ado ga kaisu tawroi na mo haire ena je si tabs da mazi nervous tak leba higher dose mo mazi stimulant do gi dose to mo higher dose mo charadi masai mana mangonda ta khoi side effect am theda terrible oiba side effect pi je amuk hena mu pi batari ma amu hena worse oirani na khale adubu medication ji na khatane ma upai leite ngasai doctor do na hai kai haidi mana thabak tori do my office kari ba ma day to day magi thabak ke tori ba kholi ba mayam do stimulant do na taholini do na ma kai upai leite na ena ge higher dose ki stimulant se si charo na higher padagi ma se adu ge mu higher stimulant se mu cha ba hore सही माजे हुजिकी हायर डोज माइज डोज से तुम खगा हेंगलगा तुम स्टिमुलेंट से तुम चाब से सही फारे अप्रैल की 2007 सिदा एनाजे मागी ऑफिस तगी थबक लोयरगा मयुम चतुगी हगुलप सिदा मागी कनो सिदा ऑफिस की टेबल सिदा फोन लाक सिदा एनाजे ना पाखत सिदा मागी बॉस ओइलरमे माई बॉस ना एना नंग थबक नयुम हलम दाइदा अमतंग नंग ऑफिस अम माई ऑफिस अम चंगो वरी मसादौ लेयन हाइरे सी हाइरपदा एनागी मखुत से निएबा माजे पाखत मंदना एनाजे सिगी माई बॉस ना माजे कौरगा वरी सारकनी हाइबसे मा हानादगी खंगगा लेरबने नोंगतगा नोंगमदि मा कौरनी हाइबसे मासे सिगी वरी सानारनी हाइबगी मासे ड्रेड तौरगा लेबने हाइतारने अदि सानानिंगदबगी कनो सिदगी नानथोकना होनरगदि लेरबने कइगिनो हाइदा एनासे हुजिक हिदाक चाना एंटायर डे जे माजे ऑफिस कारक्तबा अदुजु एक्सप्लेनेशन गा हंगुरगना माजे एक्सप्लेन तौबा ngamdaba adagidi warning ju piramdaba natragana high office taga suti longni khoni kai hairamdabi adu kaigino masina tum leidoineba tumbase nongdangi tumbasina nungdin daga hakulakpa office timing loramdai daga hakulakpa dugumba aduga mai ngonda literally office gi ma laktu kaigino kai phone torogana phone ga se loi paraktaba no matter magi phone je lak ma khingjano alarm mana thammajno hagulpa sukanga moidone adudana ma se sigi matang jida mai boss na kaura ani habes ma khangaga adum leirabne ma stimulant cha na ma se adum for days and days ma tumbangame haujiti tumba se hana de pung train thoi tam doi tumam badagi ma ge sum henjalapagi time da hoji pun je pung kun thoi se ma tung khalap toini pung kun thoi tumure na hagolaga ma se masa je fresh oi price oi daba amuk chum tumning bang hang lera ga tumning magi amuk crave torokpa ahum mari ga ju phone na tabida tongana su leirabani leiraga alarm mem sina khonga ju mata taroi doini dum man alarm je duga magi body jina yare nang hagolo hair kan da oina hagulhan bai tare ne maji tumbadagi ena je tamna hagolaga pakhat na maji yam tina masa ga je makhong ga je thak tak ni maji masa ga makhut ga je kharat ni e pak maji pakhatle mai thabak dei tan thora adraina aduga magi boss ki ka du mai office da sange ma thong thele mai boss na chango lao ena na kore dei maji ena je sanga mai boss ki mamang da lepe mana boss na nang phammo se da chair se phammo ra kan da maji phamdare kan sa masa sa thanda pusa ko da sawngi be ena je aina sok yam na wana prestigious oiba aina khwai dagi prestigious oiba thabak kai maming yam chatpa law firm amna thabak ta hole thina wana hona jare aina thina hona raga re magi mathang kano je magi promotion je phangaga aina si yaura kan da aigi body sin aingon de betray tawre na ma je saungningaga ma leido ma khange magi boss na mangon da haira ani haidi nang fire tawrage na haira ani and mana khali je oh aina su amna wan hona rai je aigi body sin na betray tawbudagi loina mang tak tore ko na khalaga ma se mathanda pu saung da saungningi
adubo ena gi boss na fire tawdre ena gi boss na reassure tawre ena I'm not gonna fire you ko aina hindi nang fire tawdo na te nang thabak te gi tan thok tawbo na te ai nang jam thina nang thabak yam phajana tawi nang na tawbo thabak si juma yam na client sing ju yam pami mayam na su yam thagali nang value tawi asigi khoi gi firm je thabak tawbo je adubo nang gi health ki matang da kitang concerning oye na daina boss na hai ena na mai gi tumning bagi matang da mayam da wari kayak na hidi sa de khote mayam da mi phajana atop phajana khangba na te adubu mayam je ma hujiki mai gi sleep issue je aware oi hidi mayam ja khang e hai tare ni mai sleep issue je mana matang ja da ne tum leramba adugum mayam je aduna ena gi boss na recommend tawre nang 6 months gi leave of absence lawro nang phajana layengo aduga nang adum halo sigi firm se nang gi dum open oiraga laini na hairaga ena ji thadore ena je so khange haidi machina pharani magi je mari makhong ta na phajana layengaga halapana pharani na tradi amu hidak chara matam khara mu pha amu hau tawrak lega di mayam na sung mangon da reliable oira roi thabak to tahoning roi na ade ena na mai boss thank ma kan tawre ma thank you tawro me aduga mana mai ai saina kan tawraga thabak phajana laying kho donga ai thun thabak ta halakke na hairame adugi next day gi afternoon je ma tum hagolaga brush nung tawramaga coffee ma se thaga mai tv mang sida mai couch sida dum hipam sida mai sum ma khalame ai sibu kai no tawri sibu hidak su sa na sumai sum tum me kole kamai tawri no khol sum khalamaga ma se tv je thum tharamaga coffee je thakke khoi tangkhai thaga mai gi table na kan sida thamaga ma di adum adu da mami che khoi gi tum hagolakpa pung ani phadrim ni ko aduga ma se couch sida sum phamam ma ne dum tum thagraba handak ki tum hagolakpa je mai hanaga manade ni handak worse oi ma je mako ka se hamam lauraga chikpa adagi di mingjen du dagi khoi gi nungsa mangang da changak pa se ta mangonda bright oi rang nga laga mamit ta koi hurt ka toi mamit tina hurt to bodo aduga ma se tina chak sam tina shbai di lame ba haidi sharp hunger ma mangonda power ba kamai tori no kholi no na adagi mai gi joint sing se loina ma loina bai gi sigi saru sarang ga sing se loina chap ting badong na stiff oraga laire mai gi muscle ga je weak oraga ma chagut pa da khoi gi makhong ga je ni ini adagi mana mai gi bai to mai gi ma se masa je hagut na ba hona raga mai gi side da mai je karo tor ma on tho kanda tv ro di mut laga laire me coffee ngai mana tang khai tha amba coffee je asi je inga laire me adu duga coffee da hapa sangom se si je rotten oira pummaga mathakta binda ka khalaga loin leirami masna kari no aiwo ngaktang tumu sida sumaina mai nga sagi coffee da hape ba sangom dubu apumba sangom moira jala ngaktang sida loina binda karami se khole si boina khalle ena je ang confuse oira ga mana mai phone je yeng doini phone ga date ka je yeng ba sida mana khale oh my god aina oina uri possible ori braina time ji ki matung ena se pung yang khai hundoi tum le me straight 2 days 20 hours ne man tumami se ado mangonda di kai feel tawi manang ha tang khang minute 10 muka tumu bagi type ta mangonda di feel tawa mana date ka time ga ji nga ma se massage hekta pakhat pada loire ba hantak ti ma tina ki re ma kai gino da numid humni straight hadi numini ga pungkun almost 3 days ma straight tumba hai je amta khalo skaimbuk charoi doini kambuk thoi doini mai muscle movement kaim tawoi doini adu na ma adu mai taro di ma sibo bu ya bagi tangkap yaure ma sigi pakat bandana mana doctor rai gi office da kodak ta phone tawre doctor rai na phare nang ido emergency ni na kodak ta ai appointment ahang bam lare lao na ena se kaure ena jina sagi sofa ma hawut laga loisal laga car bu sat pasibu ma se massage ngam dareba mai makhwang sida kana gumamna nung jaw ma ki raga so ching mai tap ta ma se massage hagot pong ngam dare hagot pasida mai gi masal ga je ham ga lauraga atum khoi gi numini ni control da bagi lengu da bagi adagi ma se literally ma se mai gi aroi bi mai will power se season raga cars tauraga ma se uchin na uji gi imore gi clinic sida thore ena je mai sai nurse na mo examination room da mu thamale ada doctor Rice na ena se ubada mangon ngap do habadi kamaina no man na sari je kwai ge highest dose
of stimulant ko mana chari ba hidak sa quite the highest dose sari ne do mangon dai ma yeng ba sida uiri mami ka haina ma ka mangli ka taw sida kano si Dr. Rai singa aga ena hantak ti ka dawre ko en hang ba sida enan explain dawre ai is maina nang na highest dose pira ba ka stimulant je pira ka su ma tumning ba je hojik am thina pharak tare aduga ai hantak ti pung yang khai ga humdoi tum lerame ko lame haram ta ba Dr. Rai mami ka saloi lok thok reba ha kai no hai je pung nang pung yang khai hum doi tum me ba aina Dr. Rai na khange sumai na tum haina asumai kaina no minini hum ni tum agadi thina dangerous oire mana sumai na sang na tum agadi ma malnourished oirani dehydration tawrani aduga muscle atrophy na rani haide loss of muscle tissue ko mass ka mai hai kanogi muscle du pixalakpa adagi mai strength yautaba aduduna magi body do work to ba to khrani adagi ma makhong chatpa khotpa amta ngam aroi ha bisi Dr. Rai na su khange ado Dr. Rai na hai je ai se hasmaina nangi hidak se nongonda kanadre khangabani na ai idea am dilai sigi idea se mi atopada kanambokta mana recommend tawroi recommend to ba poni adubu absolute emergency or kanda di recommend to ba ado sisina last effort ne sisi daida mai pak to kadi ai kari haidoi no khangdre kadi kamaina nang je treat tawdoi no khangdre haina Dr. Rai sina ena da hai Dr. Rai na makha tare test ama leire test sina nangon da moina khangba ngamdoi se kari gino nangi body sina so yamna tumba daka tare se nangi brain sina so yamna nangi tumhaningi se haidi kari gino haiba se sise test khangnaba test sawunaba lay aduga test se accurate oinaba nang huji charami ba stimulant singdo loina maktok patabani na ena se tomaina stimulant singdo pura completely to haiba sida ma se kitangdi mangonda pakhat pa phawi go haidi hoi huji kan stimulant na yam kanna mangonda kanu tawbudi nate yam thina mating tawbudi natre adorga suma khatangdi tawbudi male do man stimulant je cha na pung yang khai humdoi tum ngamagadi stimulant je yaudagadi my body is the kind of no have a kind of the mass pakali. And the Dr. Rangi opinions in a man as high stimulants na Huziki cannot do say taste of do say Sida hindered organis in a man hindered organi have the man I get papigani other than a mighty brains that no have a saying by hidak to yaut lakanda mighty brains in a caramina function that we have to say Kangnabani and a man a short away. Other Dr. Raina Muhaire Nangi as mina can hidak chat the bagi timing say. Nanga thandalai badi yaroi nangi kanano nangi caretaker natraga nangi parents nangi friend ama kanano makawraga nanga lemina da yaroi aduga nangse every nangi pung nangi tumbagi timing hadi normal timing na tumga hawgotlang hawdoga nang pijaba pithakpa adagi nang exercise tawba nangi muscle movement tawba khopa sijigi mi man daka tagani nang asi mi arrange tawda yaroi hana Dr. Rice na mangonda haire ena si mayam harak pasida mana khalle Doctor Sina high di I stimulants a yaudragadi Matanda normal miyama when a labor yadre sini happens mamatanda converdam as a company power. And the Dr. Reinheit nang a sisi taste and a Sweden and Nakashito recall I tazabale nang a sigi taste and over there sida my pack and happens I don't know matangi tag matangi next appointment say me the law adoganangi body that completely nang use a stimulant gising zelo in a chakrakanda at the door in a taste it all doing. Mayum hang over enana, my parents phone to Raga Hires, my nama to Magido, Hinzele, Cole, Dodo, other than Doctor the Nurse Mina, Hidak Haramado, and Colono Hydona, I can know Matakata, Emmanuel Laki, Mamma Lapayaga, Dramaga, Batam, Karalimina, Bayaga, Dranhamada, and I mammas Nahara around the Mary Hoi Laki, Kotke, Nanga, Nung Layo, hiring a Nanga, help the Kataring, a lady, Kotke, and Hiraga Mammas Lai. Mama sila akanda magi adu mama sina magi hawdokpa khotokpa adagi pizza pitakpa tawba khotpa tawba se ena se mathanda songningba haidi aijibo aiji normally amta aiji normally mayamna hingi ba mioi bana hingi sumaina aiji hingba ngamaroidra aigi punsi sibo sum tummaga dum loisalladra karino ain tawrisi bona kaino da ma se tumandana mama na jo hawdo ena nga sai tum hago tangairi ena hagolo na mama na hawdo piba hawdo ga nga haga mu kitang amu gyan aidi gyan taramaga eta masaje ngamakta ba Music stimulant do yaudramnina hena my body is the
tumningba waba muka lingba maji ngamslaktre ngamdragasu mamanaga samdana maji khaga chathanba mini manga tara chathanba dagidi lenghanba khotpa tawbase uraga mana khalise ai punsi je sumaina sumaina mi ma caretaker da ama adum aise dependent oraga leidrobra haibagi wakhan sida maji wakhan se haidi kan tawgare haitare wakhan ga je piction gare maji Thama lerakanda May da lae May 2007 sida magi appointment gi mama ena je mai mama na makut ka sambiraga samaga pure maje car manung da bokta sai stimulant yaudramni na maje pura khoi gi lethargic oiraga masaje kanu tawbam sabam ma khang da gai ipat patlaga maje bu my brain is pura foggy oireba my brain is pumam thoi chamam nare makok sisu wakhan ga khanba gam da thoktre aduga maji na thai gari da phamaga lai ngai da mingje na ying na ta ui gi tawba mama na mu hokdopa na ibe manang hokolo kholo na am tum gi dore na duma taw ga uchina china hujiki imori gi clinic sida yaure mama jiga ena jina car da gi tholak pa sida masa mathanda mana khanjari je yu ngaw mi ta khoi gi satpaga ngamdaba phe ga hairaga khoi gi masa ga mamit ka je pangba ngamdaba adumaina masa je feel tawe aduga mai masa je khoi gi kaimbo ya da gi mama sina tamna sambira ga changa ga ngasai gi examination room da yaura kanda doctor rai se change Dr. Rice na ena nang sigi phabung sida examination gi phabung sida nang hi pulaw na haibsida ena je sagi chair dagi phabung ji bujat pa je mai wakhan sida magi masa sida phawri je koi gi ena do u chawanga mai maning da mai makhong daga ki raga ma se makhong thang ya wana thang ga ma se hekta masa je loyam ne wa ba gi sang sida tumning bana jo ada mai nga sagi ek kano sida mai phabung sida changi baga Nazi Kabung sida hipthabaga mazi tumba hawri tumba hawba sida Dr. Raina ena nang tumgi no na haibsida ena jamtina struggle tawe mazi tumdana bo honabada adai Dr. Raina explain tawre ma sigi test ki procedure se kamain tawdoino khotoino haibse ado sagi mana ngangi ba mayam je ena jidi gyam adi in and out mazi amu gyana amu mang amu gyana amu ta tumning magi masak ngak pa amu iba amu khop amu chingba mai tawe do Dr. Raina mu hawdo ga ena se mu haidoni ena Tumba haibase largely brain control tawbani adoga brain jina nerves ka chemical mayam ama koi gi body sida thadoine message thadoine adoga si gi balance gi chemical se kai gumba chana drakanda asidane mayam jina tumba hena tumba amasung wa ba heli se na adumaina explain tawba hore asi gi khangna bo hanabada haibdi nangi ngasai gi Kanoma, Dangi brain gi, the nerves ka chemical tapase, the career soibase, Kangnavano, Hypermacada, Nangi, spinal cord tagi, fluid ama, Lauraga, analyzed over the kata colina. Duduna, Huzinangi, spinal sida, Ihuina Kanoma, Yetumuma, Sang, Nama, things laga, Nangi fluid sitting toktoine, spinal tape kawi, procedure say, and Admina Muk, Makata Namu, Monda Muk, the Mamma Sagi and Tazanabane Hanamu, hide. Dr. Raina ena je instructor nang smaina fetal position da layo na smaina kondharaga hipado aina hiphale do hiphalakanda Dr. Raina mai gi spinal gi area size da anesthesia thare Dr. Raina mai gi spinal cord gi fluid khara sample khara lawthoe sigi procedure je loiraga mana doctors na ena sida hare nang manumi kharani gi matung da result la ani aduga nang amu khana mu la on ena je mayum yobaga kai mboga khai kanu to ma mayum gi Tungsim Pansi bu lansan mangam driver. Mayum yoga, Mama the man of Pabung to Pusan Biro and Pabung to Pusalaga, Pabung Tara, Tungari Madi, Sahawa Tapoga, Mata Togday. Numini Nium Nilaga, Dr. Say Dr. Rice in a Mazi Mayum the Tabaguraga Mayum Hangetoring Asita, Maggie assistants in a Brunkantoga, my car, the Chancellor Aga, Mana Enagi, results a young Hali, Masagi test result. Dr. Rice in a check, Togosida Masagi, result get that Hasi in my computer, the Ying Basida. Maze pura ngakreba enagi chemical break mai ngasai spinal fluid ki results da mai chemical breakdown je man habdo amuk fa uma udri na maze shock chatle na ubada adoga doctor atopa sing ju bana mu kauraga enagi results se amuk yemu law haina mu kauraga mu tanare smoi to jiki emori gi da laiba sleep ki sai da specialist ki doctor jing sida yengan basida doctor jing jibu am tina bizarre oi ba am tina ngak pada moi je ngak mandana nok thore ba haidi seriously asi jibo asmai na mi ma da bo yaw ya bra mai asi gi result si bona
Dr. Rice na kitang mahaziki result si giyang basta mangonda hope ama kitang lai ko kayo no da mana sigi result se mana career da amakak ugi Italian gi sleep studies na 1990s ta moy ama to experiment ama to gi male adu da ugi hai mana adu ugi matung ina mana hai se ma kitang di hope ti lai hana sigi Italian gi sleep studies da kamai to ge habis da moy gi mi khara punjal laga enaga khoi gi same mai gi symptoms gumba mana base si je moise pula punjal laga experiment ama tawi moi gi experiment ko gi khoi gi drug gumba cure tong moi gi ngasai gi tumning ni ba si je cure tong na ba drug season ba gi experiment to ba gi moise group se form tawi si gi drug se Dr. Rai gi manak di lei aduga mana si je ena da piba ngamni ha ba se ma khangbai ne mana hope lai se adugo problem am di lai re Dr. Rai se kitang di hesitate noi ko ji hidak se pidoi je enada kai gino da Italian gi uji ki study se disregard to khiba moi gi research mem tawraba matung da moina habdo serious issue lai hai ado uji ki drug se si je Food and Drug Administration FDA na approve sung tok tok di kai gino da moi si je side effect yam na phataba lai hana ado do na koi gi side effect se chingba gumba adagidi brain kanu tokba khoi brain damage umba tawbi khole haina dugumba lei hibagi disregard tawbagi maji kitang di hesitant di oi aduna ena da sigi ta pi base definitely risk amani adubu ena gi spinal tap ki reason gi oina di moina sigi risk logo se sigi risk logo se dakata bra haina Dr. Rice na khale ena se sigi moina disregard FDA na yadaba sigi hidak se drug se CP bana phagani haba se ma 10% ama Dr. Rice na thajai hidak se pina ba hona bada test amaga mukda ka tai aduduna ena se June gi 2000 la o haina ima akhoi gi musigi imori gi sleep clinic se sida amu kawre hoji thani sure ena gi mai gi system sida stimulant do yaudaba aduduna hojigi ena je ke dawle gi haiba je tumba natana ma thaba am to ngamdre adum tummaga dum leire amu hawdu amu hawutni amu tumni da in to leire aduduna mana sai hospital da lakpa sida doctor duna phabung da chango haidringai da dum ma mathanda kakhatlaga phabung da changaga hipthagare ena se gyan men tadramni ko ma de amu gyan mang amu gyan amu lak gyan mang tawraga dum tumning bagi dum to leiramne da ma se nurse na mai gi makhoto thangkatlaga hida kapam dai gi IV kapam dai gi tawba khopa se ma khangdi khangi du ma phajana realize sok bangamdre mi du gi masak to focus sok bangamdre phajana aduga mana saina dum tumdana ba ma sakan honaraga sai doctor kano dana nurse na piduna mai IV kapinga sida Dr. Rai duna screen gumma ma ka sida pusale pusalapasi yengi duga magi surrounding sida kaidoino de ma yeng bam tangamdre just sai Dr. Rai duna screen am pusalapu hore duga magi nakan da nurse khara lepe in case ngasai gi mona test final test tawba sida ena do kai umba side effect tawraga seizure gumma tawba brain hemorrhage gumma tawradi adudugi nena moi nurse khara ready da on site leire adagi Dr. Rice na changaga ena how are you tawse ena mami se uirum not good and mazum khumme adagi mana haire ai hujik la khoi gi final test se si je tawdrobani nang phajana ina hai si gyan taw nang phajana tasalu ko na tawre ena do gyamen na adi ma do in and out tum lai ne ma sina gyan ma o kai gi Dr. Rai na ngangi do ta na ba honare Dr. Rai na haire akhoi na hujik tawdoi se nangi brain gi reaction time je si je measure tawdoi ni na hairaga ena gi makuta remote control ama pire aduga mana haye sidaida number ama appear torokani number se appear torokpaga nangna ubaga number se ubaga sigi kano se button se nammona ado ena se pi ena se to tumdo ge uiraga lai mana o hoi na haye mana mu nam hongdo ga mu haye man o ai hogole na ma se shibot ma se ena was trying very hard not to sleep tumda na ba ma se phajana ma su masana hona jaba ma loirabani adagi di kano sina Dr. Rai na okay nang test se hawdore ko na haraga mana on tawraga la kano gi sai screen je on tawba sida ena jina miche mama uirum ma gi number je urakpaga button je press tawi button je press tawba sida Dr. Rai was not satisfied ko ma se mana khalle ena are you sure nang na jina mi jina udangai mana au ai hujik ta number se udangai na ane Dr. Rai na mu khalle mana o adudi ena nangi brain gi reaction gi matang se ai kitang
kano tawre kitang di nang je mayam ga manadre nang na button je number haidi nangi brain je na number si ubda react to buse numit humni ga tumudaba mi ama sleep deprived tawraba mi ama gi dongna natraga na youth up tai thauraga yu ngawra kanda yengbado adogi reaction de brain gi function se adumaina react tawi na adumaina hai doctor raina hujik te se loire aduga nang hujik hidak se nongonda piba yare aduna ai nongonda hidak se hidak ama nongonda pige doga nang kai phauge na haira u kholo na hairaga kano sina doctor raisna magi IV gi bag sida hidak ama koi hidak ama kapsan ba ui injection ama kapsan ba Anna se do yang ame do Anna se zu do madi in and out do magi ngasai gi amu ui amu khapa amu chingoi tawraga madi gyan men se manga ga leirabani ada mal na khale si ki treatment ji bu oi dori bra man hidak sa kapis engon da kai buk su phau de khote adum tumning adum aina hanang sai tumning do mai na sum tumning ga le engon da kai buk change leite aduga ai mitchina na handak ti mitche pung sa sare tumning mandana ai brain ju haidi ko ka je pura matha je pura khoi chamam na re adu ma na mo madu hale ai je punsi da sumaina normal oiraga ai di leiroi ai thabak amda tobang amaroi ai luhong su phangaroi ai isa isu leibu ju phangaroi ai ga yum da dum aduga mi ama dum taka taraga ai se dum vegetable ki type to leirani kholani na khalle adegi doctor raina magi reaction do mu yenge Anna gi reaction je tumning magi oi basida mana Anna okay I'm giving another dose mana ai kitang among mai hosai dagi kitang among high roiba dose ma pige ko na haraga mo doctor rais na mai IV sida hidak liquid se amuk kapsale handa ki hidak kapasida di Anna je mami je oisan uslam bai panong pangthore mai mami je pangthoraga mana je room je loina mak focus la ga Anna sina mayam na ngangnariba kholiba singse ma phasana gyan ta pangam mere adoga ma nga sagi tumning mandana masa se ta chok tharaga mamit ko isan ge tawbuje adusu loi phagare ni doctor kano sina rise ma gi reaction je yengi ma gi test yenga ma nga sagi screen je mu ai Anna nang screen je mu thage nang amu sagi button do nam ko na ada screen je thagalakpaga Anna sina button number je normal human being amana function tawbudo adu maina tawri si tawu sida doctor rise haraure do Anna je she was smiling and as no mampitigi mapiga tara mas no kappaga no ga doctor rai sida I feel alive and mana ko haidi ai hing maga chamana re doctor rai and mas mamite mapita haraga mas kapnok tori mana for the first time mana my adult life sida first time mana habado mase ahing mami ga chamana na I khale ai phasana ai sai thanda ai hagutle noi room da langna ri bang kholi ba inga sai mata taram da ba mayam do tare inga sai akayunda kok chamam na raga leramba dagi isawa ba loi phagare khot khare na ma se tina haraure dagi di doctor sida zumana haibado Anna je manang layeng pasida sigi hidak sa kapuraga mangonda phangba reaction je hasaina alert oi besin mapunsida ahambane na adagi di Anna je hawlaga ma je no hana ma je harauraga no e bai di ai normal oi na haraw mandana doctor rise na Anna ge na kan phamdaraga hai ai na punsida nangi gumba patient je mo phobo thengna dari na adoga mana hai se nangi brain je kari dawra me hai basida literally naturally nangi brain ge manung jana chemical ma release tawe anesthesia natural anesthesia ma release tawe na mioi bagi khuding mak magi brain sida ne chemical messenger ma yawe ba gaba ko akoi gi gaba ko ba ma si gaba sina kai doge haibada tumba je si je mana tumba gi da mateng yam tawi aduga mayam na sleep aid oina drug ama oina su akoi gi operation ga tawram dai da surgery tawram dai da anesthesia thab je gaba gi drug se si thai haiba si je thabraga mayam pangda halaga kholaga tuman bagi khot bagi ne na aduduna asigi geba se kamain tawge habisida hena geba je hena drug se piringai mi je hena tumningba helaga gyan mangmido adu oidoine ba asigi geba gi production je Anna gi brain da tina wang na mathanda mai ji chemical gi production je tina produce tawraga magi brain je pura in hai sine khoi gi operation tawba mingonda thaba anesthesia gi type da mangonda naturally occurring ne basi je mi normal dadi
ngahaki tawraga khoi tumningai je hujiki gebagi kanoji chemical je brain da activate tawraine ba magi da di adum 24 hour hujiki gebagi chemical gi drug kanoje chemical je activate adum magi brain sina release tawraga leirame ba enana gyan tare magi na hangai magi body duna wa bagi exhaust hoidi magi body duna wa bagi adagi kano tawbagi tired oibagi mawon da tumning baine ado ma oiramdre magi brain duna literally idi adum ngasai gaba hariba poche chemical se release tawraga hen na mayam normal mi dagi release tawraga adum mangon adum pangda hanbagi type ta lairambaga chap manarena Dr. Rice na enada piriba ngasai mai gi IV da kapi pa hidak se flumazenil gawe sigi flumazenil se karai da season ge habida hospital da akoi gi mayam naga OD ga tawraga gyan manga ga lakpa mi se asigumba da kapi ko mai khutak ta ngasai gi kano sigi brain ngasai gi geba hari se override tawraga alert oina ba adugumba adagi natragana operation gi koi gi surgery tawbagi anesthesia tharakanda adagi henjan giba yaudanaga hagulak tabada adugumba hujiki kanoje flumazenil se kap to ne aduga mi do brain do wakon to hon bai tare ne alert ohen bai tare adugumba hidak ne na ado si se emergency matam da oina season abane geba gi activities yam thina high ora kanda adu do ne mana hujiki flumazenil je kap da ne ba mai ngai geba do override to gi bai ne ba kanona enana mamit patona phaktora ga pa se pura awake oi gise sigi medication flumazenil haise asise asina budi enagi brain je normal human being dongna function da hole du bo FDA na de approve sung tau de haidi yam thina koi gi mayam tumba hen malakanda sigi hidak season ba haise hauna de na kai no da mai gi effects se long lasting oi de aduna kari gumba enana season raga di every 2 to 3 hours ma huji hidak je injection je kapa ga leiba ta ba haina ado haina injection dum kapa ga leiba haise medical ki field practical oi banatti na do gine ba anamba FDA na yadise so Dr. Rice na ngasai enane dagidi sigi flumazenil je saba drug maker sing siga thani pan phajana moi je phajana tanare kamaina tawningi khotni ge na duga FDA dagi exemption ama laura kanda nungti gi flumazenil gi pill oina chana ba haina adumaina yanarakanda enase adumaina hujiki flumazenil gi pill se chagi doini aduma je huju phawba duma sigi kanoje pill je saraga lei aduga sigi medication je sabadagi enage life se pura koi gi turning point ama lakhare ma huji back to normal ma healthily uji walking chain ba khotpa office pajana ka ba aduga ma yam thina harauna lei en hai adi mayam agi wari je side loisan jarage mayam agi wari se nungaragadi like to view share to view subscribe to view mathangi wari do mu thengnarasi ko bye